بلا لي مويان مشى ما إلا سوا والكان ما إلا سوا والكان ولاش المعنى إلا أذيلين لي مويان يوكل أدثبان يوكل أدثبان الخدمة يوكل أدثبان زدات يوكل أدثبان باللي تمسليت إلا قد ساوى الأكاديمي إلا قد ساوى ماشي ديوثة سيدنينيا أنشتاقير كل إلا قاس خاطر سي سون دروا. Moi je suis contre l'autosatisfaction. On n'est jamais satisfait parce que il faut toujours veiller, il faut toujours encourager, il faut toujours aller de l'avant. Et on n'a pas le droit de stagner, on n'a pas le droit de dire ça y est, c'est fait. La preuve, on est en train de parler de moyens qu'il faudrait pour la promotion de cette langue. C'est la langue du pays, c'est la langue mère. Bon, on appelle ça la promotion. Trouvez-moi un autre terme plus adéquat, je l'adopterai. Mais lorsque, par exemple, vous avez besoin d'ouvrir une académie, l'académie demande les moyens. Et donc ces moyens vont servir justement à avoir cette académie. Et le fait d'avoir l'académie est un signe de promotion. أراقب المشهد اللغوي في الجزائر من الناحية السوسيوثقافية، وأيضا كتبت كتاب عن مولود معمري، وفي رأيي أن ما قطعته اللغة الأمازيغية في الجزائر مهم جدا، وأن وصولها إلى باب الترسيم وأن تصبح دستورية وأن تصبح لغة وطنية ورسمية، هذا مسافة من مسافة حضارية وسياسية وتربوية كبيرة. ما تقوم به وزارة التربية الوطنية أنها أوصلت هذه اللغة إلى 38 ولاية، يدل أيضا على خطوة مهمة في ترقية هذه اللغة. ولكن أقول بأن ما زال الطريق طويل أمام هذه اللغة، وأنا أعتقد أن المناضلين العلميين هم الآن المطلوبين في الساحة. لقد انتهى إلى حد كبير دور المناضلين السياسيين أو الإيديولوجيين، لصالح الآن المناضلين الحقيقيين اللي هم علماء اللغة، التربويون، اللسانيون، يعني كل ما يتصل بديداكتيك، كل ما يتصل بجاهزية اللغة. لن يقولون بغرب لتمازيغ تستعمل oui bien sûr un khadimiya c'est tout ça. C'est comme si il fallait pas que le soubassement, la réalité, la quintessence du pays soit recentrée sur ses valeurs fondamentales. La négation de Samazir est une négation de l'histoire du pays. Donc on va imposer, on va superposer quelque chose, pas de superflu, non, de réel à une réalité ancestrale. La lutte, elle continue. D'ailleurs, ces jours-ci, le problème se pose dans les villes, Tizi Ouzou, Bouira et ailleurs, Béjaïa, ailleurs, Batna, etc. Partout, la problématique est toujours sur le terrain. Et on va assister à des conflits terribles. Parce qu'il y a action, il va y avoir réaction. C'est-à-dire que la recherche de la négation, elle est permanente. Et il faut s'en rendre compte, il faut le savoir. Et il faut résister. Justement pour éviter ces réactions,